Asathukile amalungu omndeni ashiwe-ke ngamanye awo ayisishiyagalombili ngenxa nje yengozi yemoto kanye-ke nenkomo. Angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaSwidi Mina Production obingelelayo umxolisi mfana kaDloma phansi le enkandla. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe mawaqeda ukubhala ivideo ushawu like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi-ke asathukile amalunga omndeni emva kokushiwa ngabanye babo abayisishiyagalombili endaweni noma-ke kwingozi eyodwa. Le ngozi-ke yenzeka nje ibandakanya itekisi kanye-ke nenkomo. Le ngozi yenzeka endaweni yaseTakastad e-Eastern Cape mhla ka-17 kuyo le nyanga kaNovemba esikuyona njengamanje, ethathe-ke amalunga awu-8 asuka-ke emndenini owodwa. Umama nomfundo nogoqo oneminyaka eyi-56 oyilunga-ke lomndeni echaza uthi-ke bebekade bebuya emngcwabeni kankosikazi kamfowabo nakwindodana kamfowabo obukade-ke usendaweni yaseButterworth. Indodana-ke kamfowabo ineminyaka ewu-30 yona ibulawe-ke ngokugwazwa kwasekuthi-ke umama wayo yena-ke wadlula emhlabeni emva kwey'nsuku ezimbili kuqeda kushona-ke indodana yakhe. Ubeke eseveza-ke yena ukuthi-ke usenanovalo nje lokuthi-ke aphinde atravele abuyele-ke e-Eastern Cape kulo-ke leli viki ehambele-ke lomngcwabo ngenxa yale ngozi ebuhlungu kangaka isiyehleleke amalunga omndeni wakhe. Echazela-ke bezindaba-ke ubeke esethi-ke bonke laba bantu bosishiyagalombili bebekade-ke bebuya-ke kuwo umngcwabo kankosikazi kamfowabo kanye-ke nowendodana kamfowabo eButterworth. Uthi-ke namanje basathukile basanovalo lokuthi-ke bangakwazi na ukubuyela e-Eastern Cape, kodwa-ke uthi-ke ayikho into-ke abazoyenza, kumele-ke beyile emngcwabeni. Naye-ke umama Nomfundo uthi-ke naye wacishe wangena kulolu hambo akathi-ke wavele wakhansela ngomzuzu wokugcina akacabanga ukuthi-ke ikhona lokho okwasindisa impilo yakhe. Elinye-ke ilunga lomndeni uNamhla Nogoqo oneminyaka ewu-33 lona-ke umbona esithomeni sakho ubeke secela usizo kwabomzansi Afrika. Echazela-ke ngowakhe umlomo uthi-ke kunzima ukuhlala ekhaya wazi ukuthi-ke amalunga omndeni wakho awasekho ahambeke nakabuhlungu ngale ndlela. Uthi-ke badinga usizo olunzima kakhulu, usizo olukhulu kakhulu olufana-ke ne-counselling kanye-ke nezezimali ukuze bezokwazi ukuthi-ke baphelezele bonke laba-ke bomndeni ngendlela ehloniphekile. Yena-ke uNamhla uthi-ke besemangele ukuthi kwenze njani uma ngabe lokhu ezama ukufonela amalungu omndeni wakhe asemontweni, uthumela ama-message kodwa-ke akekho noyedwa obuya kuyena. Amanye-ke awangeni wazayitshela ukuthi hayi mhlampe-ke i-network yona ehluphayo, kanti-ke akazi ukuthi-ke bonke laba-ke abayizihlobo zakhe bowu-8 kabasekho emhlabeni. Umndeni kuze-ke wathula ngalolu daba ngomunye oyisihlobo sabo ohlala endaweni yase-Gauteng oyena-ke oze-ke wadlulisela umlayezo emva kokuthi-ke bazame kaningi ukuxhumana nabo kodwa bengabatholi ezincingweni. U-MEC wezokuthutha kanye nokuphepha e-Western Cape uXolile Nqatha ubeke sedlulisa amazwi enduduzo ebhekeke emndenini. Wabeke secela ukuthi-ke abalimi abaqaphele futhi-ke begade imfuyo yabo ukuze-ke izingozi ezifana nalezi zingabe zisenzeka. Ngenza kwethu lubuhlungu ngempela-ke lolu daba ngoba isikhathi esiningi siyayisazi ukuthi-ke thina iy'ngozi ziyayizenzeke phakathi-ke kwey'moto ey'mbili kwey'moto ey'ntathu noma mhlawumbe uthole ukuthi-ke imoto ivese-ke yaginqeka ngenxa yephutha elenzekile emgaqweni, kodwa le ukuthi-ke kuze kube khona inkomo ezovesane nje izotheleka emgaqweni ishayiseke kudlula amalungu omndeni owodwa ayisishiyagalombili, kanti wona futhi lawo malungu omndeni bekade-ke esuka emngcwabeni ukuyongcwaba abanye babo ababili. Ibuhlungu ngempela-ke lento sibheke-ke kuDisemba, sengathi-ke bonke abantu bengazibheka baphinde-ke futhi-ke baphephe. Ngiyabonga, sidibane kwividiyo elandelayo.